Yes, sir. Abashaka woduhamagara FANNY LAVINE twese twende tuje uko twagiye. Moya. Biri. Tatu. The queen is ready now. Yes, the queen. Okay. Amaserivisi menshi ndabasabye ntihagire utata w'iyo serivisi yanje nimutahe mutoye serivisi ndabazaniye. Yes, sir. Abashaka woduhamagara FANNY LAVINE twese twende tuje uko twagiye. Moya. Biri. Tatu. The queen is ready now. Yes, the queen. Okay. DJ niko ndaca amahera turanyumviriza sha. FANNY LAVINE iyi kanzu yambaye siyo ngaha iratsinze no kwimana igugwa $10,000 ariko aka tabakoburi cyakura. Welcome FANNY LAVINE. Thank you. Ndabaramukije mwese ndabagumbiriye yambi ndabashimiye kubona mwatwitabye kuri uyu munsi. Imana ibahumugisha. Amen, amen. Ndashimiye Imana kubona ingejeje isandi muzima ikaba yanzaniye hano Igitega kugira ngo dushobore guteramana namwe. Igitega ni intara yanje, ni intara nabayemo imyaka atari mike, ni intara naboneyemo ukuboko kw'Imana, ni intara naboneyemo urukundo, ni intara nabonye nyine ibitangaza byinshi. Ndashimiye abantu bose twabanye Igitega bakaba bari hano n'abatari ngaha muze kuba ndamukiriza abo twasenganye. Imana ibahumugisha. Ubwa mbere ndashimiye cyane umwubahwa Gasape kubona yarashoboye kutwemerera ko bino bintu twabikorera aha niwe mbere. Ubwa mbere kugira ngo ninduru ko indoto nari mfite kera yuko ibyo tinda ikaboneka ndibuka yuko yampaye akazi muri Humuriza TV ndakora iminsi mike ndavuga tabo kumbe bya bintu birakunda byo ushobora kugira ijwi rigira kure. Imana imumugisha cyane. Ndashimiye indongozi zose z'intara ya Gitega, ndashimiye abanyamakuru bari hano, ndashimiye mwese mwebwe ndabashimiye kandi ndabakunda cyane. Kandi nawe ndazi ko urukundo rwabatenye ngayo bamutangaza ntimwari kubuza. Imana ibahizegere cyane. Hama numva novuga ibintu byinshi ariko ndacyasoza umwanya ndaza kuvuga. Hari amaserivisi menshi ndabasabye ntihagire utata w'iyo serivisi yanje. Nimutahe mutoye serivisi ndabazaniye ashara amahera mwarishe mutaba muyabona. Urakoze cyane FANNY LAVINE.
urakoze cyane tumushimire cyane FANNY LAVINE na FANNY LAVINE ataragenda ndagira mvuge akantu gato kuri FANNY LAVINE novuga ni umwe mu bantu batumye nshobora kumva ko ibi bintu bya filime bishobora kubigira akazi cyangwa bigira biseye kuruta kubera ko nasanze muri kariyeri ari umuntu atazi kurekura iyo afite icyo ashaka gushikako nacyo gituma dukorana kandi dufite ibintu byinshi dufashanya. Ndamushimiye rero, ndagushimiye imbere y'abantu, hari ikintu wafashije muri kariyeri yanjye, ndagushimiye cyane kandi zo kuza ufasha n'abandi. Nagira rero nabasabe tumuha amashyi, tumukomere amashyi cyane nk'abamwishimiye. Nanjye njya muri ikintu kimwe kuri FANNY LAVINE, chef de zone, elle est ma sœur, parce que les conjugues et le bébé ensemble sont toujours ensemble. FANNY LAVINE ni umuntu asanzwe afasha abandi, ni umuntu ukuri kw'Imana yavuze imbere ya chef de zone, iyo ndamusabye 10,000 nigera yemira FANNY mate 100,000 n'ukuri kwikunye nikonira 10,000 ari muduga. Okay, ntacyo abashoje kuri FANNY LAVINE urakoze cyane. Ntibirangiye nongera garuke hano atwereka surprise yateguye kandi bazakora ibintu byiza cyane. So for the meantime tugira dukore ikintu kuri projection y'ama bande annonce y'ama film kugira ngo Merci beaucoup. Merci beaucoup. She's the queen. She's the queen of the day. Are you ready? Are you ready? Yes, sir. Abashaka woduhamagara FANNY LAVINE twese twende tuzi uko twagiye. Moya, bibiri, tatu. The queen is ready now.